Lijep pozdrav svima, evo nas i u 6. video lekciji o sofistima. Nakon gnoseologije, nakon etike, nakon retorike, red je da spomenemo što sofisti imaju reći o religiji. Odmah da napomenem da je bilo sofista vjernika, sofista nevjernika i sofista koji nisu bili sigurni. No, s obzirom da je pojavom sofista započelo neko grčko prosvjetiteljstvo u doba antike, počeo je više prevladavati taj agnostički stav prema religiji i prema Bogu. Više to bilo kritički usmjereno. Prevladavao je njihov stav da su bogovi postojali po nomosu, a ne po fizisu. Ako vam nije jasno o čemu pričam, pogledajte prethodnu video lekciju o fizisu i nomosu. Dakle, ako su postojali po nomosu, ljudi su izmislili bogove. Nisu dani prirodom, to jest nisu postojali po fizisu. Dakle, nisu ljudi zatekli bogove koji su tu bili prije njih, nego su ljudi bili prije bogova, oni su ih izmislili. Isto je tako vladao sofistički stav da su bogovi slijepi, zato što se on their watch, dakle u njihovom prisustvu, događaju sva zla ovog svijeta. I oni ništa ne poduzimaju ni preventivno, ni retroaktivno, da se to spriječi. Izvornu ideju agnosticizma među sofiste implementirao je njihov najznačajniji predstavnik, a to je Protagora. Što znači agnostik, što je agnosticizam? S obzirom da sam te riječi već ranije razgranao, sad ćemo samo ponoviti, nećemo opet granati te riječi da bismo saznali pravo značenje agnosticizma. Sjećate se iz video lekcije o filozofskim disciplinama od riječi gnoseologija, da je gnosis zapravo znanje na grčkom jeziku, a ovo a ispred je oznaka za suprotnost. Kao što teisti vjeruju u Boga i u njegovo postojanje, tako ateisti ne vjeruju u Boga ili u njegovo postojanje. Agnostici su stava da ne postoji relevantno znanje postoji li Bog ili ne. Dakle, agnosis, ne znanje. Ne zna se postoji li Bog. Ne može se dokazati, ne može se poreći. Netko bi Protagori mogao reći, ok, probaj saznati postoji li Bog ili ne. Protagora bi na to odgovorio, život je zato prekratak. Kažem, među sofistima je bilo i vjernika, i nevjernika, i agnostika. Primjerice, jedan od sofista, Kritija, tvrdio je da su bogovi izmišljeni od strane vlasti da bi mogli lakše manipulirati narodom. S druge strane, imamo još jednog sofista, Antistena, koji je bio deklarirani monoteist. Dakle, tvrdio je da postoji samo jedan bog. Podsjećam, tada to nije bio najčešći stav zbog grčke mitologije koja je u priču uključivala mnoštvo bogova. I toliko za ovu video lekciju. Koristio sam se udžbenikom Borisa Kalina, Povijest filozofije, priručnikom za pripremu ispita iz državne mature iz filozofije Dunje Marušić-Brezetić, udžbenikom Filozof i ja Tomislava Reškovca, te filozofskom hrestomatijom Povijest grčke filozofije Williama Keitha Chambersa Guthrieja.